Bugün 2 yaşım oğlum. Sen 2 yaş oğlum? 2 yaş oğlum sen? Ayten. Neşelisin sen? Hı? 2 deyin. 2. Nece көрсетенсің? 2 deyip көрсетен. Ya bu 3 bit. Sen 2 deyin. Abla 2 deyin. 2. 2. Nece көрсетенсің? Aytel, 2 yaş mena bugün degeni mi? Hı? Kutla kız meni degin. Değil mi oğlum? 2 yaş. Ay bit olma. Berekeciymiş ki. Değil mi? Bereke sandı aşka. Nece keyifleriz. Allah. Oğlum kıyasın. Tıkta olmağını kıyasın. Berekeciymiş ki. Өзі хәтлік алма алып. Шунды буран тыштаймы вообще ғаламет. Әни деген ау. Әни деген ау. Ew. Alo derler söyle oğlum. Alo derler. Rahmet big zor. Rahmet. Rahmet. Seni kutlu karana oğlum. İlham uzun ömürlü olsun, bəxtli olsun, tevfikli olsun, akıllı olsun, etiyenili olsun, opay singilli olsun diler. Evet. Pişirmeyiz bir нәрсе. Yaratışıp kına oturadırған gün bugün. İyi mi oğlum? İyi. Aşağılma. Alma aşağıda. Ağlama, ağlama. Ağlamam deyip, hüzmem deyip, seydem de seymedim de. Yaşağında seyülerden giydim de giymedim de. Neyse vasıldan da devam. Ağlama köpek matur şağım, uzğanda gitken iken şol. Meni seyip yürgenler, indi köpelerge gitken. Tak. Rahmet, Daniel bilen benim kızım bir vakitte tudular birinci raddımda bu balaka ikilik bala bulup selam bulsun. Rahmet. Mine bir Daniel bilen de tuğan indi Allah'a şükür Daniel'larga da 18 yaş bula buyul Allah birsa. Amin. Rahmet, rahmet. Bir zor. Rahmet. Kıptaymalı. Kıptaymalı, kıptaymalı. Eni deyin el oğlum. Şunu matıp betensin. Eni deyip. Nece etensin? Eni. Aytel oğlum. Hı? Aytel. Haller Allah'a şükür. Allah'a şükür. Eni deyin el. Hı? Nece etensin oğlum? Enim. Rahmet, rahmet. Cıksı kile. Yıklamaydı, oynuyor. Kişten apalar koytkaç aşar degen tortunu көріп aldı da kuyanın kulakların aşap koydun neyim oğlum? Ne? Kuyanın kulakların. Şu bir kardeş tabi. Bilmiyorum şu. Bir şu. Evet.
Рәхмәт. Сен әтиңе ашаған дейлер олым. Әти сен ашаған бұмалай дейлер. Yoğun yoğansı kakayı toğul bittete. Başta aşağı şeyini ansın. Nağıtıp şeyini. Rəhmət, big zor, rəhmət. Yaxam, məmi yaşı da anların içək üsə olan. İçək zor üsə. Zor bulur üsə. İçək üsə nesin olan? De bulur üsə. İçək üsə. Allah, sikirip düşəsin işte öyle. Televizorunu koyasın mı? Televizorunu koyasın işte öyle. Şimdi o'zi borib qovuzgan bo'la bitali u. Geçe chaqqan. Gol italar shu. Gol. Gol imolam. Tuğan kınayı. Gol italar iyi oğlum. Buldu что ли alma? Ну кель benim aldıma otur. Keleydi. Gel oturasın benim aldıma. Gel. Kuyanика. Великая Kuyanика. Ne. Шундай тизите вакытыймы? Вообще. Даже балалар сизе шуны хәзер. Минем Ильяс әйтә бер көнне. Шундай тизите вакыт писалый. Әле генә гер купались гер ниде? Җәйде ди. Хәзер зима бетәчәк тә тагын җәй булачак ди. Собыйм бер көн. Шулай тик торганнан нәрсәдер. Уйланып утыра иде сөйләшеп үз алдына. Денис Масарев подставил клюшку и таким образом переправил шайбу в ворота Марека Ланхаммера. Это была 4-я минута первого периода. Счет стал... Ну, күрүгә кычкырайын гол дип. Аларның бүтән телевизор кушылса, шул то хоккей, то футбол, то матч каналы. Бүтән телевизорны ачып бетерәләр, бүтәнсен куеп. Ничесенсең син? Кая барасың? Рәхмәт, рәхмәт бик зур. За мячом восстанавливает равновесие. Жарошин кистевым броском низом на неудобной высоте. Ланхаммер с ним не справляется. И опять ничья 2-2. А передача Шейна Принца. Итак, ничья 2-2. Көн сайын МЧС'нан килә сообщение. Предупреждение дип. Идәнгә куйма инде, өстәлгә куй. Ана өстәлгә куй артта. Нәрсә идәнгә куясың аны? Өстәлгә алып куй әле артыңда ана. Ара аяң белән тибәсең ич. Ана тиңдә артта өстәлгә алып куй. Давай меня алып куям алайса. Алып куйыммы мин? Алып куям. Өстәлгә алып куй үзең. Үзең алып куй әле улым. Куй ана өстәлгә алып куй. Мәмәй бит ул. Мәмәй. Алып куй инде. Рәхмәт. Нижневартовскийга да күп сәлам. Сәлам, Айгүл. Рәхмәт, бик зур. Амин. Шулай коясын. Әни деген. Әни. Сен кеше миңа әни дип әйтә башладың. Мамны оныттык бит инде без хәзер. Әни.
Şunu atıp deyip en iyi deyip basma. Kökeyle gül. Al kuyel olmana. Minamda tursun. O bit memi. Memi bit o memi. Hadi ite olayım oğlum. Libe öteme İlhan. Selam. Alıp koymayalım bu alma şubun. Kolumda tutup. Rahmet bir zor. Yok avulda tuğul ide. Bizden özümüzden avul gibi giyindi bunda. Avul desen de bu. Hakemin nervaga tiyeli. Sündüreyim eli. Başka kanal koyayım eli. Kayanın pultu. Pultun kaya koyayım. Böyle jünlerek evri var mı onda yok mu? Bütün cirde de şu. Тут особые условия приобретения. И камень самый красивый. Ana şayantığı. Şayantığını koyayım. Şayantığını kara. Şayantığı. Şayantığı mı? Şayantığı mı? Вертолет. İyi şolay dostlar. Selamet bakayım. Sündürüp koydun mu ne? Nasıl sündürdün lan? Nasıl sündürdün? Nerede? Şolay mı ne? Mına veresin ne? İşletmeyi de sündürdün. Ne oldu? Ne sündürüp koydun mu? İlham sündürdü. Evet. Şolay. Bitti mi ne? Şolay mı ne? Allah bir gerek süzün kubeye gelsene. Süzün bir gerek kubeye gel. Şulay mı? Aba bir gerek katı silip taşladın hadi. Hayırlı gün. No kabız indi kabız. Nesedir anlatayın da özünce savay. Tilbette bular indi bu. Şuna. Bir kim gerek bilmez mi siler ya? Ödegine siler. İlham. Eyde jırlalı oğlum. Garmonunu alıp gelip jırlalı eyde. Ana garmon asta. Ana asta garmonu. Ana şunda ayak astında. Ana şunda tıra garmon. Neyi ana şunda? Al. Eyde alıp geleli senin bir jırın var gaynıya diyen. Jırlalı şu gaynıya diyen jırını. Gaynıya jırlayın da. Şimdi gaynıya diyen jır yazdım. Alıp gelelim anda garmonunla. Eyde birge jırlayız. Eyde.
Gayniye, gayniye. Şulay mı ne? Başımda beri alayım göster aslında. Babam olsun. Eni. Ne diyeyim? Eni. Yok eni. Etin de eni deyip. Eni. Eni. Mam tuğu bittiğini mi? Bilmiyorum tuğu. Televizyonun ucu kabza var. Televizorda şulay itelerdi bir şey bu. Звездный час. Кышының. Әлі Елбена шулай ерейді. Әлі қайшаңғына. Тоже индише бейген болып, yollıklar beylеп. Мұны нешеттен қоя мұның түбі? Қоя қойдың мұның түбін. Ташилкін барап келелі. Ой, қора, ап келелі мұнда білелі. Ну, тығып қой мұның ішіне. Тығып қой. Тық мұның ішіне. Бүгін не кісің бұл? Бұл бүт апанықы. Қазір апан көрсе мұны сүткенні. Упал, что ли? Сындыра көрме. Bir өзім тығам қа. Bir тығам. Ну, апаң лектрейні мұны қа ватсаң. İlhamға етіт 2 яш енді бүгін. Бүгін 2 яш бейт. Туған күні. Шума айтам еді, звездный час. Тілі көпсейлей ол біздің анашылай. Bir сөзін аңлап қына болмай. Қай вақыт әйтіп қоя шылай. Теге аңлашырлылық етіп қой бір сөзлеріне. Қой көбісін аңлап болмай әлі. Мәне. Ал сұрап тұрмай, барада қабыза өзі. Жалықса сүндіріп қоя. Кетті өссәлем. Ана мультик башланған Шаян ТВ-дан татарша. Тұрсын, тиме. Eye, 2 яш. Әлі қойшаңғына деп шыны іске түшіріп отырам бит. Бірге топқан еқ. Рахмет, бек зор. Рахмет. Тышта буран мене барасы бар еді, нешік кіне шығып кетерге тағын. Еттенге яқта барып қайтты мен. Ну, бұлар, бүтін сақыра башласалар еді. Шама қалмай еді. Кіші келсе сразу то башлара орта башлайды, давлениялар ойне башлаймында. Теге, тыныштықта үйренген кіші бізге келсе бітті баш қарап. Шоңа біз кіші келер алдынан башта предупреждайды дәбіз енді. Біздің бала шағалар бек тауышылы деп. Алия, мен астрономия бойынша бір китапта қара тешектер турында оқыдым. Рахмет, бек зор. Бек зор, рахмет. Қорқыныш бір шылма артық якын келмесем, алар қорқыныш түгел. Олар бит әйберлеріне өз ішлеріне тарталар. İlham, kileli mi ne seni jırlasınlardı? Kileli, eyde jırlıyız. Eyde. Eyde garmonu alıp jırlıyız. Eyde. Kileli. Ulan, İlham. Kileli yakın karıysın kuzun avurta.
Көзің ауыртады. Келіп отыр мындан қара. Қара тешек Мындан қара әлі көзің ауыртады. Ол вакыйгалары туды. Аннан бир кайчан да чыга алмыйсың. Менен сұраған еді бит кімдердір. Кире язығыз әлі кімдер пианиноны рәтлеушіні сұрағаннар кімдердір. Потому что мен сорманда күннімісің. Шыракта әйләнеп торучы Телефонын тешек барлык. қоядыр язып қойдым да мұнда үйде. Шуңа сұраушылар болса, кире директқа жибәрмін. Әлемне ашсак, медициналар Шундай яхшы итеп бүтін дөньясын ашты, сүтте, пылесос итте, анда киелеген, ул бит инде безгә хәтлек уже кемнәрдә генә булмаган 71 елгы ди пианино. Инде весь тимәләре ватылып, күчеп, бушап беткән аларны ябыштырды, яңа ясады. Но менә әйтте инде, оказывается, ярты елга бер күрсәтеп торырга кирәк икән. Менә хәзерге сыры сухы хәзерге коры һава, потому что батареялар эшләгән. Әгәр августка таба ул нидә тагын күчә. Шуңа җәй үткәннән соң обязательно тагын чакырга куштылар. Булан, поши, кебек жан ияләре. Шунда шытыртатып уйнап торып җырлыйсы килә инде. Уф, бер хыял. Ну, не белмим. Сез кем по профессии? Подписана не так давно на вас. Мин үзем артистка. Җырчы. Образование буенча җырчы, преподаватель народных песен. Вот, заслуженная артистка. Но укытучы булыр өчен бик аңа сабыр булырга, аннарысын тумыштан укытучылык сыйфаты бирелергә тиеш. Не просто так. И тем более теге мин үзем инде белемсез укырга кергәч, теге именно музыка белеме булмагач, минем өчен авыр иде уку. Чөнки ноталар белмичә кирдек бит инде. Сольфеджиоларны укыганда бик җайсыз инде. Но ирәнеп бер укыта башласаң, ул бит инде бер әйбер дигәннән, ну, әле мин аңа әзер түгел. Может, тора укытырмын. Но минем инде дип әйтим, күбрәк үземне сәхнәдә җырчы буларак күз алдыма китерәм инде. Шуңа күрә укытучы буларак түгел. Әйе, менә бит. Аллага шөкер, гүзәлнеке дә тапты бит инде, гүзәл дә. Ландышныкы да үсеп битте инде, субханалла. Инде полный ход. Шул. Элек барыбер теге авыр булган бит инде дөньяларда. Мен артист кеше өчен бала табу, гаилә белән икенче төрлерәк барыбер артист кеше дигәч, хәзер дә бар бит әле ул. Алар ничектер теге икенче күзлектән карыйсың дигәндәй артист кешегә. Ну, бездә шул кади, шул кешеләр инде. Хәзерге вакытта менә яшьләр, яшь парлар, шундый икешәр балалар бар бит инде. Молодцы, мин шундый шатмын. Шулай 4 балалар да күбәйсен. 5 балалар да булсын. Потому что нәрсә? Әйдәле, алдың бит гармоныңны, кил әле. Кил, әйдә, җырлыйбыз, кил. Әйдә, кил әле улым. Кил. Әйдә. Әйдә, җырлыйбыз әле. Әйдә. Әйдә. Кил әле. Әйдә. Мындарак кил әле, әйдә. Ай балы балым, ай балы балым, ак иделнең камышы. Ай балы балым, ай балы балым, ак иделнең
қамышы, тоңалыдынан шүт-шүт келі, саны дұғашылар тауышы. Тоңалыдынан шүт-шүт келі, саны дұғашылар тауышы. Biz Qozonda Robziyi, bu Zagrt shahar shiti desak de yo'q, avul kibigrak. Xujamat Kuzimetova. Rahmat, bek zo'r. Rahmat. Amin, amin, shulay bo'lsin, Xudoyim. Esenliklarin. Da atbol o'qituvchi bo'larga kerak, shulay. Yo'q, shirlamayman, Allohga shukr. Bugün prosto yo'qqa tuymadi. Erta bilan ketasi bo'ldi da, bugün ishlisi bor edi bit. Bugün Daniellarni o'qiytirgan texnikumlarında bo'ldanda jiyilish, shunday prezident keldi, shunday jirlisi bor edi. Mana bo'ron uramda. Tishda bo'ron meni de uramga qarab o'tiram deb jirlaytirgan balki shaqda. Әлі қазір әзірек басылған кібік, мен қайтқанда ол. Шуның қатлық нық сібірейді елына, нық күшлейді. Келелі, олам. Келелейді жырлиғалы. Келелі. Балалар бұлу бәқтейді ол. Ие, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір. Rahmat. Endi bir qizil top bor. Telefondan buni sho'y ko'rinaman. Mong'ayda. Ilhamchikni ko'rsatmayli. Ilham, biz talasına kirib o'tirgan. Bunda endi uyda o'yinchiqdan. Cho'ta nishab yoqunaymisan bu? Cho'ta yoqunayim. İlyas abisi de bargan iyi şuşlay 1, 2, 3, 4 neşlerge. Neyse diyor oğlum? Sağ bulağız dedi oğlum. Sağ bulağız ite. Hoş değil mi? İmatur dil etkemen kemnin dili. Dünyada nerse bildi. İyi. Kuk nerse bildim. Sin tuğan dil arkalı. Ken bişiktesi onları dünler buya kem hikayesilegen onları dünler buya kem hikayesilegen. Çıkar oğlum haydi. Gelecek kapitayın. Sen yakın oturasın televizorga oğlum. Aytading nereye barıp oturabız? İlyas. Tfu İlham. Tuğandı her vakitta yerdemin bilen senin kışkıneden anlaşılgan şatlığım kaygım benim. Kiçkineden
аңлашылған шатлығым қайғым мені. Неше етіп жырлайлар ұлам? Неше етіп жырлайлар? Кел әлме сені көтерейім әлі. Кел, көтерейім ме? Кел әлі. Кел әлі. Кіріп кеттің бе дейіне телевизорға? Бердің, что ли? Бердің міне? Ділінде болған еңелі қылғандығым ярлы қағыл деп өзім хәм әккәмән кәмні құдам ярлы қағыл деп өзім хәм әккәмән кәмні құдам Сөйлеші, міне алданырақ қарасағыз, бір туздыра өзінің тілі білен. Име? Эй! Әйде рәсім ясыйбыз. Әйде. 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 Нешебіз? Нешесен? Міне бит сенің ұрынды. Нәрсеғанға тиесің міне бит сенекі. Ансы бит зор. Ол Ильяс абайнықа. Қан сенің альбом. Міне бит альбом. Оның карандашлары көп. Ол карандашларының шыққой. Еме, мұнда нәрсәгіне yok мына нендей произведение искусства мұнда. Мұнда. Бұл нәрсе бұл? Вау-вау? Вау-вау не бұл? А мұнсы нәрсе? Мұнсы нәрсе бұл? Ну, на коньки встает. Бір 5 минутқа. Ұзаққа шыдай алмай. Бұқойта, что ли? Шылай айтасың? Қайсың да шеста бит қалған мұ, yok мұ сенің? Әстіғын бұл кімнің қолы? Сенікі, что ли, Ильхам? Сенің қолда. Сондай қолы. Міне мұнда шеста биті бар, әйді. Вот, әлі карандашлары. Не бітіған карандашлары, ем олым. Карандашлары, мұнда кім мені бұл айттыр? Мантуғы бет енеме? Мен кім әлі? Мен кім әлі олам? Әні деген әлі олам? Әні бет мені е. Әлі ол әні деп әйтмейді. Әні мен. Әні. Әні деген енді? Еу бәғірім. Ой-й. Еше айта башлады әні деп. Әйтмейді әні деп. Ұнтылайын. Міне, ам түгіл мен, мамда түгіл мен. Мен әу. Сен жында отырайын міне. Әйді, мен анда отырам. Сен мұнда отыр, әйді. Мына нәрсе ясыйлар тегінде қара, неде паровозик бара? Паровозик ясыйыз бізде? Ярар, досқайларым. Әзірек ойнап алайық әлі Ильхам білән. Неше мен моңғай қызарғансың бұл? Бердім, что ли, мен аны бір қоя? Сия қызылсың. Не поймешь, әне етмішлей. Бұлай, әлі нәрсе шында. Yok, бәрі қызы.
Ярар, дускайларым, рәхмәт сезгә безнең белән булугыз өчен. Тагын керебез әле шулай. И бит. Илхаметтин белән. Бүген Илхамның көне бит инде. Менә ничек ясый ул сул кул белән. Ясый да куяймы улым? Лактан микән ул, нәрсәдән микән? Белгән инде. Нәрсә ул улым? Нәрсә ул? Хә? Нәрсә соң? Нәрсә бар инде? Ой, нинди матур. Ой, нинди. Ой, молодец, не ди. Иште, каргалар иште. Иште, каргалар иште. Мин усалани шул, мин усалани. Кычкырып та атала инде шунда, ачуланып та атала инде шунда име. Әни иногда ничек итә улым? Илхам? Әни ничек итә улым? Мә, идәм, нә, диме. Ул мине кабатлап күрсәтә, минем кебек. Ничек иттереп мин аларны ырышам шуны. Ой, күрсәтергә нык мастерлар. Минем Ильяс та сулагай бит. Но Ильяс сул кул белән эшли бөтенесен. Ә Илхам уң кул белән ашый, сул кул белән яза. Әйме? Шундай странный рагым алам. Ә Ильяс бөтен әйберне сул белән эшли. Мам түгел бит инде, мин нәрсә әле мин? Кем әле мин? Эй, инде улым. Бу нинди матур әйберсең? Бу нинди матур? Син шулай далдалап пәр итәсең, име тагын күрсәт әле әйдә. Ничек итәсең әле улым? Ничек итәсең? Улым. Ничек далдалап пәр итәсең, күрсәт әле улым. Аша бетергәч, дал. Пәр итә ул име? Мәм түгел мин, әни. Әни. Языйм менә мин дә. Нәрсә языйм? Ал әле башын. Тартып ал әле. Оп, мин нәрсә языйм соң? Нәрсә языйм мин, әйдә? Мин чәчәк языйм, әйдә. Чәчәк языйм. Әйдә, чәчәк языйм. Мин яратайм чәчәк язарга. Миңа юкка гына Лилия дип чәчәк исеме укшмаганнар. Ярар, дуслар, монда звонить иттеләр әле. Әлфия апа минем. Сезнең белән рәхәт аралашуы. Бу иптәш мультик карый. Әзрәк язып алды да